Andu eli nimatiwa nithayu vau kwa vau na ngimakwata mawomisie itina wambanga nthuku ya lelo valangali ila yemakwite muthemba wa Probox ya kongana chongo kwa chongo na matatu iikuwa kwe 18 kisioni cha Kaseveleloni wa kuma Masako kuthi Kitui. Kwiana na komanda wa maofisa ma polisi kaunti na Masako Patrick Lobolia nikana Probox isu yumite ngaliko ya Masako nayo matatu yumite ngalikoni ya Kitui yendete Masako. Daniel Mwangala nukuelezea. Mwendoni wa saa kenda cia muthenya va kwananisia Kaseve lero ni munene wa kuma Masako kuthi Kitui. Va itu ya chevani ya nina inawangali ile ila ni Probox na ngali muthemba wa matatu iikuwa agua 18 cia kongana chongo kwa chongo bala matatu isu yumetoka liko wa Kitui na yo Probox yumetoka liko wa musi wa Masako. Kwiana na komanda wa maofisa ma polisi kaunti ya Masako Patrick Lobolia nikana mbange no yakitika etina wangali iswili kuvingi sana wala mateleva masio mewata meitwa etena mwendo wiyulu asiakimana chongo kwa chongo na kutuma dereva wangali no muthemba wa Probox na mukua wake ule ilikivirani chambe maitiwa ni thayu vau kwa vau na mwakuangi alame ngari ni isu ya matatu maikwata maumisie makutinangwa na kutulekanga. This is Kaseve area. It involved 2 vehicles, a matatu, a 14-seater matatu and a Probox. The driver of the Probox swerved and it hit the Nissan matatu. And after the accident, the passengers, 14 of them were taken to the hospital with slight injuries, and unfortunately, the driver of the Probox and 1 passenger died on the spot. Yukumana na mbanga ino komanda wa mawisa ma polisi Patrick Lobolia ni wonyauka ni kwe mateleva methi wa maito angali sio kwa mwendo ula weanie na kuatia mio ya maleloni kusia mbanga taithi. My question to the drivers is that let us keep your lane when you are driving. And people should not take alcohol. Don't take alcohol when you are driving. That's because just in the afternoon, how comes an accident happens? And there were only 2 vehicles on the road. So I can tell the drivers to keep lane and follow the traffic rules while driving. Ni umwe wa ngusi tho ulao kusi ambange no kona ni cia Kaseve. Ni balelu ni wa kuela na Kaseve na ni bethi wa mbanga ya Probox na Nissan na Nissan ni thetha ina umesia mundu umwe atemetwa uthyu mundu mume na dereva ni wethwa atutia bau kwa bau na kibeti kimwe na cho cha atutia bau kwa bau. Kwa Nissan ni thina andu ala me akuwa na me akuwa me aume naka na nimethwa kwa kuumia kwa mau na kutinangwa mauthumo na nimetha maikuwa na kutwawa thini wa sibitali ni wa Masako. Ngali Nissan ni ambatite na endete na Masako na Probox ni endete na Kitui. Mi ya sweli ni oswa ni maofisa ma polisi na yatoa nyumbani ya kusuvia miaku sibitali ni munene wa Chakos level 5 walangali isuseli sia kuswa na kutoa kiseseni cha polisi ukune kilimbe yange uende. Daniel Mwangala, Mutungu TV, kuva kwananisia Kaseve lelo ni munene wa kuma Masako kuthi Kitui.